And the major problem is that our government is still supporting them, is giving them support. And our government is using them like their forces. Bamwita Gen Laurent Nkunda. Ese ni muntu ki? Kavukire ni yihe? Yiza ngahe? Ibitendo yagiye akora byamenyekanye gute mu mateka? Ese ubundi ni muntu ki? Yatangiye igisirikare ryari? Yakibanjirije he? Kimbwiye ko andisage binenda nk'ibisanzwe. Kazi kuri Safe Media. Gen Laurent Nkunda ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye kandi tutavugwaho rumwe mu mateka y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari abamufata nk'uwarwaniraga kurinda abatutsi bo muri Congo, abandi bakamubona nk'umwe mu bateje intambara n'ibibazo by'umutekano byamaze imyaka myinshi mu Kivu. Laurent Nkunda yavukiye muri Kivu y'Amajyaruguru muri RDC, Republique Democratique de Congo, mu ntangiriro z'imyaka 1990. Yavuye mu masomo ye maze yinjira mu ngabo za RPF zari ziyobowe na Paul Kagame mu rugamba rwo kubohora igihugu 94. Yakomeje ibikorwa bya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko buhiritswe mu 1997, Nkunda yinjiye mu mitwe yitwaje intwaro yari ifite uruhare mu ntambara za Congo. Mu ntambara ya kabiri ya Congo 1998 kugeza 2003, eba RCD Goma, umutwe wari ufite ibikorwa byinshi mu burasirazuba bwa Congo. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, yinjijwe mu gisirikare cya Congo nka general, ariko ntiyamaze igihe kinini yemera kuyoborwa na Kinshasa. Muri 2004, Nkunda yongeye gufata intwaro maze atangira umutwe witwa National Congolese for the Defense of the People, CNDP. Yavugaga ko intego ye yari kurinda abatutsi bo muri Congo no kurwanya umutwe wa FDLR wari ugizwe n'abari bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Gusa leta ya Congo n'imiryango mpuzamahanga byamushinjaga guteza umutekano muke no kwigomeka ku butegetsi. Mu mwaka wa 2008, ingabo za CNDP ziyobowe na Nkunda zagabye ibitero bikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, zegera cyane umujyi wa Goma. Iyi ntambara yatumye abaturage barenga 200,000 bava mu byabo. Muri icyo gihe Nkunda yari amaze kumenyekana ku rwego mpuzamahanga nk'umwe mu bayobozi bakomeye b'imitwe yitwaje intwaro muri Afurika. Muri Mutarama 2009, nyuma yo bwumvikana hagati ya RDC, Republique Democratique de Congo n'u Rwanda, nyuma yafatiwe mu Rwanda, nyuma y'ifatwa rya CNDP, yatangiye gusenyuka. Benshi mu buyobozi bayo binjizwa mu gisirikare cya Congo. Kuva icyo gihe, amakuru menshi agaragaza ko yakomeje kuba mu Rwanda ariko atagaragara cyane mu ruhame. Abamushigikiye bavuga ko yarwaniraga kurinda abaturage n'abatutsi bo muri Congo. Abamunenga bavuga ko umutwe wakoze ibikorwa byahungabanyije abaturage kandi ukekwaho ibyaha by'intambara. Imiryango mpuzamahanga niya muntu yagiye isaba ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya CNDP. Amateka ya Gen Laurent Nkunda agaragaza uburyo amakimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari yahinduye ubuzima bw'abaturage benshi. Yabaye umusirikare, umuyobozi w'inyeshyamba ndetse n'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu mateka ya Kivu. Kugeza uyu munsi, izina rye rikomeza kuvugwa mu biganiro byerekana umutekano n'amateka y'Uburasirazuba bwa Congo. Gen Laurent Nkunda, kuri kutavugwa ku mugabo wahinduye amateka.